zimamuzo zine wahandanide ujozo hamba wabili elisanike njema wararuye matso ya huraye iwane ndeo heza ngene oboshe amjo unipata makara nzima zijo ujanziro mzifasiri au kanti na uzanzi hanzaribu ba mwana ashe yeta wafundi la dhime zisabu zo udanganyi abonge sitesiwa nezenteso izo zijahadanzi au kamrutse handongo mbili ndutse hafuraha mdujo utse hakobenza abonge tite hakobenza ze habari za kahambwa ne bwana woi ne hisabu na hisabu emirongozi ya hemroi wallahi yoja gome lamsiru la demea loja gome la mahula de mamsirunti ema kaulu yakahambwa ne mroi sheti jagombe la mahuyu la de mamsiruntini shaha haruma izo amjobirilia za togezana jani mrongoze bahakika yemavu hikma na ushashi wa biswara na tare sha ezino mwandendi amjombani rogo mbili swala handani au kama na bwana woi msumkazanrabo hata wimru ya kashini wandu wa enshiwa na yaru mwenzi ya shini ze sufa izonge nizo sufa za fitna zihane mroi ena ya tuparo na shetani na tuenda ya mwone uejoi enu jomona todo adhani nomba Mwenyezi Mungu pone sharisha hae nade mru wakafitina rimwe mijiyama hamebadara ravoti vaja bangano vaja katakata na kutukuta rilona muda waza esu alayo Mwenyezi Mungu yazima le fitina ilo lito uhetswani basi banu eshamjusa moyo bwandu wayimru ya shamiri ukabala baada mbele serikali wa jamajilisi ni juzi bala wanshonga nasi ngujihado kari bala ila neema ngejombeni haribale ila neema ngejombeni halafwenge bala haribala ngombo makalima yokale wabajuhe janga che janga isho shirdishi zalisa fitina jino jine baina ya wanruwa mbeni ya mahame ena ya tsuparo na shetani na tswenda unewe enu jomwana mru tsosome kursi upahe uruduja ne adhana uombe Mwenyezi Mungu apone sharisha hulimiwa mroi au kalim fitina mukhallasu mroi suriana hamba rongo mbili hanandaru hanja suala ya mikiro uka arimikiro baada harwa hitswa raba yemu mwaja baada ya bidirambe yemu mbeni sha hafumbwa nusu ya wandu hafumbwa mamadu ukamamadu engeka jakahindu rijwamba yemu mwaja sha baada ya hindu rirenge hardi haka zangujo hamba doktori rirenge boyalo hindu karjamba yemu mwaja sharaba yemu mbeni ajaru mwe suala ya hajimba swali uka emze mummaja utsina rogozo hambe katu safi homja mbeni muniri
bahi wala baha ikahafanywa maandamano la timra serikali kejabili ajibe swali hii mfanye maandamano haukaya bo zila deba zambeni na mwaja siwamba nukai mroi ena yatona shetwani na tsoja mwone bandoi ukaye bwana oi jitahidia loniyo mpaka batsonja nkodo bese yambeni na mji wa Mahame ni mroi nge mwangu hesa mengo ni mujinga ya hanuo do tsolo anzeke yeba na heutibani hahe abonge kama kin beka kiburi yao iwasule daraja hiyo kuna ure mwani gari lilo jema wewe ure mwani gari bisiba hilitopa shule za marlonizo abonge ngano hadisizo eba ngombo wambene namna hiyo ukamikiro raba ya mumwaja baharo ahitwa ebanu bomtsovu wojihadoka ya mikiro lijoka mfumba na mbeni da hasiba bukende aubo mikiro yaro ahitwa yamba ya mumwaja abo mja mwajado wamba mikiro ndi yaro ahitwa aungabo mji mzima wa Mahame wa halema nza ukena deleka ukatili abati mji ena mndungule loda honi hahe bora nza mzaze ya mza mwenye humzaya hamlele hele anrale lao mikirwata uwa ya vongone hali ila adungo mduwa shetani gabanu hata wadungo mduwa shetani chamdazahe mwenye mlela kajazo badu azi jaje leo mikiro ya ambaye mumwaja wanzo wambe wanzo utafsiru kabo mikiro kamba mumwaja waru mwana mjamwaja jafanye itadetso ndisho we jindu la shonga tuambokeni ya chuparo na shetwani doi kamna haramo ya rumotafitina lau hanze mijinu iundwa na ajali au ihondra na ajali beina hao doi awangebo serikali wanandrongo hamada wanyunyi warenga ala leger provocation za mru usisadza haba hanu ni uzirenga la leger ni uhima mlinde reaction ya mru hashindi hane provocation hari ajisenai ye baada abo mjitokanga nyina mahakama yore hukumu ewe mne jinro yingutsaho mashaka ya mijina mijibanu banunga bo miro yapatsi wa itoki ruzimiha asijumotso hola maji ngofanyo mzaha yewe abogedo kaudo juokaya ikami kiro hambaye mumwaja yoketu tafsiru kaumja mwaja warumu mikirende yarende ezitsorendwa halafu kansine akili ntinti ya hao banu ama wedos ukawe kutusubira ni wendaye kukahele okaye kahuja kwendora ngomrongozi unu huti ya rumandongozo kabo kawandu wamba mikiro ya mumwaja gojorengesu aleyo wifanya mabala kandu wamba mwajabo mikiro rumanu mjamwaja wejindu la shonga alharbu awaluhu kalamu atijawu alharbu awaluhu kalamu kodo yotwanda holime handi son kodo lime ewe kuta wanongozo tafitinaru mwamijire mana ewe bahabo kaujo kawambe namna ila wojo linda ukaya kabojobu handumbeni warangete bainu hoka kimbeni na ebanu ngamuzisu wende hata unje deba ya haji mbeswali
abaha jimbe swali yeti opoza bale mana yakaufanyila yakahol muniri yakaholwa nganu obonsujo akakola unrabo cha rono le pitch huridi wazweke bala hajimbe swali hibalolo mjambeni do wamruma shabala bayeti opoza bala zila kafanya hoka muniremu mwaja bahemu mbeni abo mbao wanuzalitina lahe sheli juwao iza hewe aba shetani ke dhuru baadhi sifa za hae za sifa za hae ndizo utuhamo kawo mpaka emijinua mili totana damu do mjinru ajo urati fitina lambeni de bwana objective ya haya kisitambeni manu hata paka bajiri aktikao kana ushidairwa yode hadafu mshinza hele jinri hilo wanramanda wanu sharasha kisira maruka dumba nafasi onrumba nyu wanondondondondondondro wabo kaga sina mesiyo wasi izo rongo za jiri 2023 rongo za jiri 2023 haja edebayo ha exploitaba ha arriba la kafanya recherche harumda za recherche hatimfubi ze recherche wazifanya zonfubi sawa no murohao aukae jamandani wanduikawo enna bantu bajoka amani ngamjoba tamro msikaye no wenshi ha amani abangeno ngoza chiri 2023 hujale ongo fanyokari la recherche wakafanya wala hajimba swalihi maana ya wakahola walenganu harmondo akabo pia shabala hajimba swali bala akuzifanya hasababu yokaye mumbeni hakauzifanya mrumu mmoja wala hajimba swali la komplo haukaila nogozambe wajulu ewe alharbu awwaluhu kalamu ewe gotezo namna kalima wambeni godombeni gujo yewe serikali wana suala wa provocation ngamwarenga wala lejeri zila juzi ndo bakadeba za mikiro Mnyezi Mungu yajalia shetani yatsu hadamba mru hunu mjini banja ndongo zimra jine shamnyezi Mungu ase amanya ikabatsimba ndongo yaji yewe ze provocation zaho zinu ikangwa nzonkodo muhimu ahote da mukunsaha na utemmanyo nkodeni warati deba zo provoke nongo za fitina la mjina mji bayo otwandi soulime we wafanyo mzaha na kalima wa hoanu asina muda wa wazawa na deba anu wala ala kabati barongo ya huswana ndongo wanu hujahu ka handisa provocation handisa ndongo bozo zichona kibula nanda wa mndu wa subuti warenge deba ya mikiro yinu aukabanu olabawahe mroi bano ya hatu kaya alibana yeshi jotsonga ya yeshi deka serikali ketu jambeni abagende msuya johona aliba jawandu wa serikali hunu zewa huwala abo kwa jarewa abwe kwa jadeziwa abo hahejuyu yonroso gona mabo besari mbenige toka mbazana banongo dabolo noba nabo yanzo serikali nu wewe mengoni mwandu unabe nabi embane moyo ndawo harimwe serikali yinu hana mzima romwandu wa mbeni wala harimwe serikali unabe banongo zimo yunda daba unabe sohaba nwambe nema nzimo uloniyo awemba unro uloniyo arumwe serikali nubo yanzawo hana mrumu mbenu uyanzu boranzo wato yanza kwa onro harumwe za idarasa hao kwa jamba we hey halafone wake nchupange mpazi bahabari jabo no wacha serikali mbenike jarwa uke jatabishi wakeja finjau abo yo problemu paswa serikali gedwani som ona tulero haho
wangale kanga wena mba jomoyu mromba manar mwezi inu uende wadohula bati jimrajole ndrinushilao wono sha wona koko yakaweza hambe jundusha kaura komoni utinzansalena robazihe yao abonge mitsode yotso salaho jandoni emitsode yotso salaho jandoni walewe bonge banu mrwamandoi mrugujoka hamba fitina hamada linungu litashiyo lite mroba ina ya mjina mji vanu izojoka uhundeli wewe izojoka uhundeli wewe ojoka uhunda banu gwe onatso shinwire we shiloma ore tishilenge yanta nswabari shinwire we shavuze hemindu shaselani shiloma ore ole tishilenge yatata bokaba nishire we sha faze mbingo shiloma ore toyi balariba noende araba noende mungo mhono kuka mungu wa tauba basi karibu talarundo aboga joka wa tauba shatuta fitina la utadamu la miji na miji bahushi wala abo wanono abwezirewe abonge hakawira yaje guri chambulio kari balama madu aribala mamadu wambeni wamregebaye hindusha abaye timu mwaja mikiro ibidirambe mumbeni chakaja birambe mwaja utoka urongo wa huzamba wawe ukawowa mjini mwaja dawe wanawari mwenga zijayinu wanruenda ndola ni mijini wangu uwenji kolewa wanruenda ndola ni mijini wangu uwenji shaba wengo jihada yokai ebanaho emwema wa mfumba hunu ikahamba doktori ye mwalimu ibidiri mparokai mumaji asindo wewe akamfanyile makirtasa kwa hizo ndabu hena mratsanzi yokai mahundu enobe akasamduka mumda swakiri abaka wandu wambao esindo be mrasamdugiro prefecturianzi yokai mumben mathalan sibabu mjufu moyo ujuha moyo kutino obata ujuha moyo utojuha modududu kutino obata asindo benda zikara mdukira zihoka yemahun yamumbeni mathalan anumbeni unumunganyo miji sha wojinga wa tarehi etarehi ujua odo yotafitina anumbeni yo nyadombweni mbeni yo mwaja mbeni yo tsanzeni mbeni yo buuni mbeni yo halafule wonga we hamabo waya haka usoma university yo halafuri jari mwibiraba baada ya we hinroba nzoke mbeni mwana wa mbaba mdaule pumuro hao ebanu ngotsonaho kange mwalimu kutwangala wa mjuhu oyikajabira hiyo wocho jonawo ya lo mwalimu kuna hono wa mjuhu mwana wa mbaba bo mtofu mwana wa mbaba aboga tsino jarambiwa kaya doktori fulani hasomo mwamba yemu mbenino la mumwacha ndawe ema we kuja juhamo bahudo birambo kaya haparo fulana lo jumbe mbeni haparare chei hambakatsu jabalo lo jumbe eyo fotiando koba na sunradui eyo fotiando ekamba kuba kimbeni yo fotiando bano ekatu onkwatu shido dirikiza no gozino abambo somotare kusomotare abatsawe yo fatire abatakutuja mji wa maja utsengo aje yode mana wabayizo shengengo jo hele miji ya tsengo kuja amba yizo kwa hiyo jale odo ambambe embenida wa embenida hu mbeni wo munganyo miji mbeni wo munganyo miji mbeni wo munganyo miji
mbeni ho heru mbili, mbeni ho seleani, mbeni ho yode amahamenu kami atengazija. Ngoban hai yebanu leo wo jodori chambulia wamba mbeni warengo wandu wasomamba wa mbeni baada wasomo alafu mikirobo ya rohitso wamba riemu mwacha ndawe onkuja tuha moyo mikirobo haonda huu carte d'identité hanzi hoko haonda huu hanzi hokai mumda huu mikiro carte d'identité hanzi hokai mumda huu wawa wafumbabo ka wasomwanzi dobe ya wasariba wanzi oka muhaombeni ratibabo kangwanzo udamba nogo hamadizo kabatsi mjujo hunde hana mwinyi anugwa johenda tawara jai Kongo kabatsi mjujo hunde hana mwinyi hokene mredo atate ho yareje unu hotsoro ya hurabu andra junde banwala Kongo wala hula ibanu rende kutsina mbanongoyo ani hamawe parsa plaisir eka hamuka ya yewe emna kalima mbeni waho ngof yewe wofanyo mafiti azabira ngofanyo mafiti hamawe parsa plaisir eka huregale zina la mbeni ngole chafunyo bahata hajimbe swali hiranzi 2000 ranzi 2023 opposition serikali weda manga muniri ya holelo anganu halafonde usulinye hajimbe swali balola rumani mbeni baola muniro mwaje yewe so hamokaze fikira zaho bintu amanda tena zo nongoni zamba banu ambenzo sanjezo nambawo oyimro kaya dabishiwa mrutsina hadafu mshinzi itsotsu twalilia namna yo tankodo baina mchina bayonda ataudamba ukaya vanumwa jarendo rikata yarirwane na mbenisha wanaweza toka zaba kishanga usukweza jongwazi chochi ihoda hu iba ni honda hubi gobe hona da noba nuwede kinwa jowana wewe wede kinwa jowana gawana kinu kawede kinwa tozamba twamba kawede kinwa jowana eko muhimu aho towana basi tonambie nje nufanyile kandilo hilo nchojo urenda ngoma pade mbili tulabya namnyezi ekaye muhimu aho towana muhimu aho batojiribaya ranti batike bala mjina mji utitafiti na tahali na angalie nje nufanyile kandili tobiendi tona nongozi ka ufanyila plaisir amado ka undwe sujet za fitina la mbeni na mwacha paka mbeni na mwacha bake problem walewa halafure hangari mjibu wana mdobira mambari kamtsada mrogoziwa walewa mbeni kabakati kozo dudusa zo urisa sina muda yo waza kama titepa mandizo halafonde wabwe ndoko zaranti 2023 usuli ukiacha usuli hata ukaribala walambeni do apanga hajimbe swali bala ka usifanya hambeni kula muni romaje yewe wendo hule wafanya mzaha hauka ngawe na video sondainu za asili video za haho zito programmeha namna yo tartibishata fitina lambeni na mwaji we ujitahidi hata paka manje fitina lambeni na mwaji zono komo usubuti edalilu do ukaya we ujihada ukawe udifanyezi bazimanizo kuna uharaya imana hufanya kampani rondo we udifanyezi shabazimanizo kawati mndu mbeni waezi ani waparo mfubu wandu
harumwe mabaniha harumwe baniha leo alafonde wakensi wanduwe vanu mbeni ripa vanu mwajarika tayariruwane na mbe zono ani hajitahidari yo tarehe yanziwa kuratiba wewe waratso jinga dawle pomuro hao ratsa shizungushi njulonisho udotsa hamba tartibu ya ujambano ngoyo ya udoretene mbabi ezikirole sokiri harumwe dini wambo yikubali Elewa leo honge banu inu atwarindi we kubenze bakemba amani we utabihe kambeni kabatsidega yaona mbabahana we mfanya provocation hata izo ranzi haleti za leo izo tiza leo hata msujwana mbebanu zutabisha hama kujaridhi niho mngu ya jela uzaliwa mkini kanti otoshuli hana rongo zinraji leo hanu rikiadahu leo abongedo kaya ngawe na haki ya ujeleze na mrujo ka ujeleze shamferi za udo virawe specifie mbeni mmaja namna yo kreye polemique hamango tabi roho matujinongo hamezo wajojibo provocata wamokaya mbeni ware manruwa majala funge bido ela namruza lirgili pula lijembe ani hamujojibiwa hata hamazo zoni za justice awemji utilo shebeza baba nena kodo mnyezi mbwanzi gejo wano utilo jitabisha tali bahenna kodo yanzi warumwele uhil mahfudhi gejo jiri leo henna kodo yanzi wa harumwele uhil mahfudhi gejo jiri utilo shebeza abonge wadharishwana nduwenji swala yinu wirende do majuno ao namna yokireiye henna nao ya ukirei wadata hambokaya hachimbe swalihi yeka fumbo ama politise wa mbeni shetso do fumbo wa mwacho wenandrabo wamondrabo mswami nukaga ngabandu wa serikali wa hondana na tabamadandwa mbeni damadandwa hoezi wa mbeni wenandrabo unambie mdu wa serikali ya hondana na uziro hondana na wa serikali wa humjini wa mbeni banu yewe ngamfanya mzaha harimwe swala yinu ngo fanya rongozo kabati ngo dokire yana rongo wa fitina siwambiando alharbu awwaluhu kalamu yoto andisa hulime wana provocation wa aho mtsimbili mbeni si himbeni heza mbeni nyonga mbeni chau mbeni ende mbeni si chau mbeni fenja yewe wajihadayo wanzo wanena kudura bahabo zono ambiyao hautiloja weribi aziza waba muhada aliswali jao ba muhada aliswali akafanya kampani no haja mwajadungwa abombe saijo mkini shawende kino wa mdunga iho amba hao hajafanya kampani wa hadungwa wakafanya barnamaji hata nozi mkinishihe
shahaba ziziwa haba zizwa hiho mhada aliswalihi kazi chakanyango kayafanya bunjilio mwaja zikano ziro ihondo hao wende wazamba izo wende wazamba halafu do ribi aziza noka fulani halai hod yabo wengo nzokendi ndawe mbeni hu hoka udofara mndu yake na ya hoka udofara mndu makamu amhabiyo izonga no habiyo tujodo fikiri banu mbeni kama mndu warifunga atengwe kabati hunu kabati mndu warifunga atengwe boranzi wandu wironyo tomsasa uwo wakaurenga makamamvu kwa jayalinda banu habiyo kwa jalinde za meza hao wawirowe towe kata yabo kutawa batishingo jonogo ndini au nzorenge hey nzorenge yabo wafikiri hunu uhero hunu utsojo ungambarobo ya jochiri helu nao kodo badinga we hule aboga minga mweliyo banu shaga mwambio kaya wana makalima wao wodamba na makalima wa madharau wotwanza mbeni hunu bajiri kodo kurati wabadiloli maho wadambe zambishi hao baba numrujwa hangana banu bahaba ngano rujwa hangana gono banu bahaba ngano elewa na huono etafauti owamba mama dumbeni wa mzingara endangalie bo wandu jikazoka wowo hanyu watso udunza wafanye jawe o wakati mama duye sase mali baongo ona resi waone ezilio ama wandu wambeni mukhallasu inga muhambiyozo udojo kaya wono go tayari wafe mabinda no watibadilishe za akili zao zo waamini Yahushia oamba wowo hanyu odo andu watende wa kause fikira shawaba mahada aliswalihi owambalara nzinda yohuja wambali ata tola mbaba shukura baba haranti politiki shakwa jamu ichililia wambahara tawono nyongo ono nroso asibabu de suala hiyo kwa jamu ichililia tahojuwe abonge zindogo na jokati fanya komanteri hublokeza komanteri za hao no yesu ala mwanama le bienvenu e bwana hoi ani harumaye zo pleziri odo fanya tartibu yokaba ke provocation entre yambeni no mji wa mwaja ani yedo fanya na tartibu ka yeksite namna yokaba jiri tartibu ya mvurano mziro bena mbena mwaja bango na watende hata wasildaraja unesoka banga bontura kataya risari wane na nyeza joka bjiri joji zonongo ikawo zibiri ngasina sababiri mahanshiri na mahakume na minji ngendao hasubomba banu yabo zanongo zajiri 2023 muniri ho mwaja yenda pari yenda faransa ya holelwa nganu haja harengeze hadisi ato pia yatsuka hajimbe swalizi lakaja kuzifanya hasiasa zilazifanya ho kaolamu mbeni olewa halafu muzifanya mrumu mwaja shela siasa lewa ila zode za taratibu za hebwa na huo haida hata zubaru mwe hadisi ya mikiro abala mikiro kana jwa hamba ari mramba mikiro la mu ariramba mikiro la yemu mwaja
olewa hende ngutradizo kaba la ramba mikiro mmaja abo mji wa mmaja wa mpaende yaro hitwa arire mrendo kala katila maja andirendo kala katila rumwa ni mji mathalan sino ebanu mikiro yaro hitwa mmaja problemu ndo abondai aribi le rambe mbeni shaba baadaye katili raba ye mmaja shenge haka mwema rijamba ye mbeni leo Ewanuri haka Mwenyezi Mungu ezihutaji wewe hakika pleasure yao baro pasuka mitsuambiana ikango tswandandwa wan erantso wando jine wa tswanda nje fitinani unipare ujone bamjo uhandilia olewa iko muhimu ndiyo kago tswanza bwana bismillah ko muhimu hotso wana batsojiri bandro wana tsolo huja bango jodonga la hele bwade urenzi hotswanza mpaka eshaka hwexite wende wabweza suje hizo wenda wabweza jadi ya jambeni wenda wandu wala pia kawa ukakwanzuli ukambeni ketsubidi waparo fanshambano ibana ngofikiri mbeni hadara jabari isfajada jambeni wewe wanokana la mbeni hadaraja wewe akilaho majilisi ya Colonel Shamfi haparawo yakaanza Hiongo nzonogendi yode majilisi ya Colonel Shamfi haparawo nzonaye wakauja enobe ajo deraj wanu hunu ena belo atso jama shuli ni hunu ena mrazo paramra jama shuli ni gutsohuja karsarma politiki sarma milana nsina mashuhuli halafu bala hona mari bala zira nogo za concerne mbeni hata anono mbeni tsawala deja wasawala ngono deja tsawala wala wadiso eba ngona makambeni mathalan ngona kama mbeni wanro wa serikali wadi ujahu we ngona baba mbeni ka ujoka hunda ngondi ajoka ganye no ngondi wewe hani ngona ma no ngondi hufanya video nsuhiyo wewe ubira hambo kaya banema nama hame watsohunda ndogoyo dabo mbeni watsochi wena rabo paraka tutilo paraka tutilo hai kuratiba hena mjingo na masomenji ewe wamja mmoja wonsi pia waona wari mwazifikira zao wewe bayutsi mwanza mjambeni kamili tokana mafikira nzima siba wewe mndu ajuha moyo kutilo wobata bobe